Okabetik Irlandara, Bretainiatik pasatuz. Endaian, Patxi Lazkarai argazkilariak bidai bat proposatzen du. Bere begirada eremu hauetako paisaietan pausatu du, eta batez ere mendeak zeharkatu dituzten arrespiletan. Lekumerrikoa nuzu, eta etak zituen okaben ardiak. Baina ez da hortik hasi, mitoak eta hain izan maite ditut, beti aspalditik hartzen ditut. Duzu beti pasai bat okaben edo Bretanian garbia eta erdian ahi horiek dena usten hori interesatzen da bainitz. Argazkilari profesionala, Patxi Lazkaraiek bere tailera duela 30 urte ideki zuen Donibane Loitzunen. Argazkiak molde analogikoan hartzen ditu, makina zahar batekin. Hainiz maite dut hori, negatiboak aski lodiak dira, ordean hainitz hartzen dute, goxotasun batek hartzen, gero eta gehiago ongio da zure negatiboa, gero eta gehiago informazio biltzen duzu. Erakusketarentzat irudi batzu argazkiak bata bestearen gainean ezagiz sortu ditu, bere argazkiak pintura itxura hartzen dute. Au développement, il aime bien jouer avec les teintes, il travaille dans une gamme de teintes qui lui est propre et très reconnaissable d'ailleurs. Il y a une tendance à rendre les paysages, puisque là il s'agit de paysages, oui, d'une manière qui peut s'approcher de la peinture, parce qu'on n'est pas dans une reproduction exacte du réel, on est plutôt dans de l'impressionnisme. Leko de Sentinel Patxi Lazkaraien argazkiak l'angle foto galerian ikusgai endaian ekainaren 7 arte.